tenta menu alunda kapinjikano na ishikishi kulongesheli yetu na wanyana anyanya wifukudinda lelo mulongesheli yetu ya wanyana anyanya nafu ili kuitwala chinga nei kuboma yekerengi kuna kukaleni kulonda chweshi kuhanjika hansangu inadinga na kusosota muichunga dechu da Zambia ni muna hitika ikejima nochu nawa sangu yeni inachwale kuna kusosota ya kushimuna nao Amayala anatweshi kudisumbula na wakwao Amayala niambanda nuwena anatweshi kudisumbula na wakwao ambanda nsangu yeni kuputu ya kwa tadei kesi ni anchu amavulu kwao anaitengu nudei tongo joka yao na kulondela anchu adina kuleja anchu yumi yaluwa tunafuiri chuwani mumukanda wa Nzambi nsangu yeni yineteje utahindi nehi munachentamina nami wana Kennedy Kajinga uzatela hamna mkulu mpimiri ya mnyamwana kufuma kuchikunzu lemba cha ZNBC kulusaka tentamenu mwani kulonda mtija jivulu jina kuinza ambidi yetu anda kutachika chapter 1:27 Nzambi yole ngani muntu neichekala yomwe chochekala inzambi dicherengeri airengeri yala ni mumbali mkulu mpi handen tuna handen mwani shwai mwani jina dene nani Agripa Makechi mwani mwantana sakiri ya kuikala nenu mpinjinu kulonda streshi kuhanjeka ansangu ina kwatika ikejima nechimu neruki mwichunga dechudinda Zambia mwadenga na kusoso tansangu ya kutenda nao Amayala atweshi kudisumbula na wamayala ambanda nwena atweshi kudisumbula na kwa ambanda mnaisendeni munjilani tia udehenu ningamani kakavuru mantu naiti inangashi kakavuru kweseka nansangu yeni ichumu naiti eni mnaisendi munjilani naisendi munjida idinei ya insangu ina utadikisha mkanda wa jida insangu mwani yaluwa chikutwesha kawani mwalo ngeseleli Nzambia mwenu wa mwenu munawai ilanga itongo joka ina kunza ya kuluwangesha mwani chikutwesha kawani ngamani turachiwani chaluwa ine chatachiye mkulumpi nakusakiriri akuwana chochenichi oyinsangu yaluwa munaoshine no insangu ina kutadikisha mkanda wa Nzambi munjira mwidi na kutadikisha mkanda wa Nzambi mulonga chukutara chadengede Nzambi muntu tukufunta na kufunta konyuma munsangu yatachikidiko denga Nzambi nacheri na madengide muntu di watachi muntu adinga we yara dama na Nzambi amweni ndi na china waho wanyi dichinindi nikumadengeda chuma china mtede na muntu adiri chunyama akututumba irangi kwa dinga kwa shindo wanyi wachumbiri chunyama majini ngamani kwesikana na mumore mbere di Nzambi inalo munjira inalu ineyi chikutara kumukanda wa Nzambi Nzambi walenyeri iyala na mumbanda ni mukanda wa Nzambi unachukanishi mulonga muntu chamulengeruwo anamuleji kushiya amvali jindi kuyana kukenga mukwao wa mbanda kulonda adibombi nindi kali mujimba umu bayi muntu kuwana mukwao mubanda inehi mwani nga mwani nukutachi kumukanda wa kutachika anatuleji adama chasha kaminika nka windi muitempa Nzambi hakumwana nindi hichi na tere rukumuna mu Eden hakumulengera nkwashi wadinga mubanda idanga hamweke ni nkwashi ndo ichi Nzambi akweda nindi na amtondede nkwashi wedangai washikida hakumadengera anyi hakumadengera na ombanda hamadengera mukwawe yada kwedanga hamadengera mukwawe inyi ombanda ya mulengereri mukwawe yalako dichi mwani chaluwa kwishi insangu yeni inaluri munjira nyamvwaye inaluri yakwira iyala yadisumbuli na mkwawe iyala mubanda niyena yadisumbuli kushina mkwawe mubanda hichi shima hichi kuchwesheka kumwana hidi mwa lengereri Nzambi yumi kwikalakwa Nzambu wa lengeri mwa chengi anetu na tunalongeshide mwetu mwa chengo muna kufira nchima yetu lichi itongo joka yaluwa mazo adi mkanda wa Nzambi asoleka unao Nzambu mulengereri adama mumbanda ngamani mazo adi mkanda ni tukutanga mkanda wa kutachika ne kutachika chapter 2 na verse 24 ndinsangu eno ya odo na chinga yala ashia anvade jindi numbanda ashia anvade jindi ya kuikadanka mujimba omu ndichina kenginza dichine imuntu yala kusumbula mkwao we yala yagwera mujimba omuko kuikada mujimba omu ayimudo nga dicha chipangede dinza mbwanyi hela ne mbanda kusumbula mkwao mbanda yagwera mujimba omuko ne mwana ishima ngamani mule ngane ni ishima
nsango hiyuma ina yena bode ko kenga inzambi danga dichuna kweda dimayede ngede inzambi nindi kadwanyi chukutara nsango yawodo inzambu mudina no munaishide chinga mbanda adisumbada ne yara na wasumbada yara sumbada mbanda mdimna tede woromo pesikeja itongo joka eni na mkanda wa nzambi munatongo joka ina kufuma kudini inakufuma mwani kudidi ya bolo satana enga mwani ne mwani itongo joka yo noyu itongo joka ya tama itongo joka ya kufuma kudidi ya bolo una kuilombola dia bolu mulonga na mputa mensondi enga mwani mulonga dia bolu ni dimuyindi yakufuira kuluwangesha ho muna yumukanda wa nzambi mwachenyi ilanga yena nawa wafuiranga kuleta mujindi ja kuluwangesha oyinsamwe mkulu mpi inakufuma kudi diabolo bankunye nga mwani nalite shimtongo chokne inakufuma kudi diabolo amva mulonga mwalengere linzambi mwachenyi hidi mweni muchuna kutiri mbonjuko enga mwandi chuna ilikudi netu awai mana mkwankunye nakufuma kudi diabolo enga isatana mkanda wa nzambi nao di tate wakakutwamba enga tate mkakutwamba ejima mnacho chinashikiri kuitena netu hinchwambi ya yena ngashimodonga yena di tata ya nchwambi di diabolo enga mwani na hemide hanyichu ya wani enga mwani na inderi ejima mudonga noena hiya kwanshide ne antu ejima mukanda wa nzambi na antu ejima nedinga anavurumun dichena shumun antu ejima yana mbodi koko ejima tudantu mulonga chuma nchina ide shimtongo shokne inafuma kudi diabolo mulonga mumukanda wa nzambi anasone ko chuwanyi mulonga chimudina kushinda mena ho hezu danzambi mulonga chimuna kwinyikira ko mukanda wa nzambi ni kuchatira kushinda mena na kufumisha kumana mkulumbi ne chukutala cha chuwahi chudi kunyaka ya kukominina mulonga iyuma yeshima yadingirenga na kumwekana wa yadingire na kumwekana na kutia kana wanyu tachi kutia kana katataka di kushimuna imana adiabolo imana anzambo wanyu uputu chichuna gosha ino mpinji mama nsangu ya kwa today case Amayala adisumbuli na kwa Amayala niamabanda na kwa nawambada ichi shimbie ni hadai na kuizani kuchunga ni mukabeta kechu ka Afrika dichichuku songa mshangai anje kulonda tweshi kusonga makunsangeni twatela kuileza nchukwesikeje na mkanda wa nzambi mwani kwesikeje na mwalengere linzambi mwachenyi nechu kutia yumi twaye ntu yikane ntubuli kuyiteje na kuitambula mulonga hidi kufukula kwa fuku ilinzambira mwatondera linzambira mwakengeri iwanyi enga mwani nechu muneru kichenyi kudide hana akakusoneka jinshimbi na kuhana kudantu londa londeri anatenanga munde na police makers kudide nshimbi na kutena onao amvali ni antu ejima atela kuhana kukasunu kudi ansanda kulonda di handiri mwana akengo nei insanda na akengi nda asumbulira mkwa weyala nena weyala herena mkwa mbana nena mbana na ukala ko siku kasunu dichinsango ya human rights kutala ya longa ndi alo ne mwana tukwileza ansanda atela kuvohera muna mkanda wa nzambi enga mwani mkanda wa nzambi una shimu ni chalu mbuluka akuna watu kunsaya nyaka chimakatia chimakamwana yumi makeruki nenu kwinza kwa mantesu kuti kwa kamwe twatela kuileza nyanetu ezikuletu abuli kuiteza na kuila yumi chinjira cha cheni enga mwa ya Roma nchukutanga mkanda wa nzambi diabora na mshimu ne dimuka kuyuda makon dichana ejima na upanga na jinshimbi diuna kuizasha nsa mkanda wa nzambi na di muka kuyuda makon udina kuitanga na dichi diuna una uzasha aitongo joka wenana na upanga dichine aizatsha kudi satana wanchwadi kwirukanga netwa na kuizatsha kudi nzambi wena wakakutunga jinshimbi adukudonderanga mwaya mkanda wa nzambi momuna washi nzambi dimadukwiranga iranga chinerana kwira inambujoki inaditara shano ana mkanda wa nzambi oyu mwaya na wipanga kudidi ya bodo ancho aterera kulondera mazo adi mu mkanda wa nzambi mulonga dimani mulonga mukanda wa nzambi di wachulejanga moloka enga mwani shimbi jakwinza ho mudantu jakufuma kudidi ya bodo jakuluwangesha iranga mkanda wa nzambi ho di wachulejanga moloka yala akasumbuli nye mumbanda mubanda niye na watera kusumbuka kudinyi udiyala ilanga oyuma ichuna kutia mwani imana diabolo mwani mwanta Yesu hakuosha na wayude ampinjenjira na maseki waireje nindi tienu kuona waile ngeli ku hashankulu anasoneki nao waile ngeli yara na mumbanda ndi mwani enga dichinei anchu akuleta itongo joka ya kushimuna nao inehi mwani eyala na tele kudisumbula na mkwawe eyala ni mumbanda mkwawe mumbanda china kulumbula nao
aba age ma adina kutirira ntangishiriye niyo niwe na avoid satana tahindi ngamwani ni aneteje muna kutangishawo hera muna kuyedeja na adisumbuli mbanda na mbanda niwe na avoid tahindi aboda lero dinu kudadina kushinjila anchunsangu china kutena nawo ma human rights era ukasimo dina kuhana kudansa ndani kudansa age mana kengu dehandira mana kengu dichine ya kuhana kukasumika kweni kudansa nda yenimukosha nenda kuikala yenimuna ntwamna jawansa nda mjaile enehi mwani ansanda yatera kukuwelera era kovwahira muna yinshimbi jakuleta chocheno chujakuluwangeshago ansanda twaterera kovwahira muna mukanda wa nzambi mulonga mukanda wa nzambi uhiwa chuleja iyala kusumbukana mukwawu iyalaku era mumbanda kusumbukana mukwawu mumbandago ne mani yalonga wani mwina abulu kulongela hasanga kwira nzambi walengeri yala kunkumira uchengi hakulenga mbanda hansangu ja nyevulu matala ila netu TV ngonga yumi ina kumweka na TV mukusonga mshonenda akakutala nyevulu akakutala nyevulu sweze chukwetinyana ya nyanya twatera kuiteja kushinkulanga ana kwizima channel akumwekesha yuma yena ina wani aina yuma twatera kuikanisha sweze ne muntu mkulu mpimu katika etala aburi kuiteja anyana shakamina kutala yume kuiji mukusonga mshangahi anchu adina nyana kumatala mulongane chumuneruki nsangu jeni jina bichideni kuingela chuna chudoli chude anyevulu ina kutena nao makatuni nanuki ndi dichikusonga mshangu muhana kudamvwala adina nyana kumatala ine amvwali mwani ateri kuleja anyana neyi kudi nyevulu ya muchido atera kuilekesha anyana kuilangai kutala nyevulu ya muchido mulonga neya kuchwale kaona kutala nga nyevulu ya muchido uonguwa ukuilangai ukuluwankana kutachika nikuwena kulondeje na yumana kuilangai ana kutala dichi amvwali atera kuiluka nekuiji anyana na kutala yuma yashikira kulondaka ikwashi kumukwanda kwawo nawa kuitangisha izuda nzambi kulonda mkukula kwao amutienga ni nzambi wo memkolombe ngamwani chekala yuma ne yumi influmente wakaiteja eno muda ankonu makera ngai ne mwani tukuiteja yuma ya mchidiwani ngamwani Zambia ai Christian nation eno muda antangisha Sundays mwatangisha nyanya izuda nzambi ndi ngamwani chinsangu yeni mwatangisha kinenu mwatera kuitangisha nyana kulonda so ngamtaindi hinsangu yumi naso ejikodema modonga ina kuinza chovu ni chukuitangisha nyana na usonga mansangu yeni cha chukukodanga aneruki na yumi yatama era ne yikwinza wena kuimena mukanda wa nzambi na kweroka na yumi yatama dichi ichi charema nanka chichina so ejikodema kuitangisha nyana ya nyanya sangu yeni kenga nikuifundisha kumukanda wa Ishimu chapter 22 na verse 6 udimazo asoneka nao mufumbi mwana endi munjira yatela kuyayi mulonga cheka kula yakatwesha kufuma moko eni munashimu ni nenu amvwari atela kutachika kutangishanya nawo nsangu era kuhenga kwa nsangu eni dina kuteka na yakura nawo amayala adisumbuli mu yala waona mbanda wena adisumbuli mu mbanda wao kwiji amvwari anateri kuzatisha mukanda wa nzambi munjiranyi kulonda kukwasha kwa nyana wena akulonda ayi munjira yalonga ine amvwali atera kuikala neyi anakukama matera kuikala kuna Bible study aidizisengako anyana eruke kala kudiza izudanza ame hamuna wanyana wao engamwani kuirochu akukulanga na kuiruka yuma nawa akuichunga nzambi niena ukuikwasha kuinkana nyana maana nikashinshi kakumwirukanyi Yehova nzambi wao masakiri mwande mukanda wa nzambi nawo nzambu wa munanga mana makono nindi iusupi tunasakiri chuma wanampinji ya kuchutirira muifukudinda lelu mwatentamana nami wana Kennedy Kajinga la mulongesheru yechu ya wanyana anyanya samtulandi wanchengi mpinji kwao wawawa